Ese pasiteri, ese igikomere cy'umuntu ni igikomere cy'umuntu ni ugusenyuka k'umubiri, haba inyuma umuntu ashobora kureba cyangwa imbere. Muri rusange hari ubwoko bw'ibikomere butatu, kuko muri psychology abantu bari mu buryo butandukanye. Hari abantu bita ba passionné, hari abantu bita ba cholérique, hari abantu bita ba phlegmatique, hari abantu bitwa ba sentimentaux, hari abantu bitwa ba sangue, hari abantu bitwa ba nerveux, hari abantu bitwa ba apathique, hari abantu bitwa ba morphine muri psychology. Abo bantu bose ntabwo bakira ibintu kimwe. Hari abashenjagurika vuba n'akantu gato, hari n'abatagira ico bitaho mu bibazo. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe kumana Imana Kizedware. Abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha shalom. Twakunda ni gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Kuko kameza gusenga everyday turi kumwe na pastor aho. Shalom shalom. Makuru yawe? Murakomeye neza. Tumeze neza cyane. Pastor, mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Turabakiriye kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze abatugana, abadufasha gusharinga, gusangiza ibiganiro. Bene data bo mu mahanga yose, migabane itandukanye n'ibihugu bitandukanye n'intara zitandukanye bakumva ubutumwa bwiza. Imana iduha n'umugisha. Murakoze, murakaza neza. Mana ndagushimiye, turi imbere yawe, umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ubane natwe, utangirane natwe, kandi ubutumwa bwiza burushaho kugera kuri benshi. Uko iminsi hita niko benshi bakizwa, niko abandi barimbuka. Ariko dusabira abantu bose gukizwa. Kwijambo ryeravuga ngo n'Uwiteka nawe ntatinze isezerano nk'uko abantu batekereza ko aritinza, ahubwo ategereza yihanganye ko Imana idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ko abantu bose bakwihana. Turasabira bene data batari bihana kugira ngo nibumve ubutumwa bwiza bahinduke bose w'ubwoko bwawe. Mana ishobora byose, turakuraritse kugira ngo imbaraga zawe zigere hose, zikurure benshi babashe kumenya ukuri, kandi ukuri kubashe kuba batura muri iyi si. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pasiteri urakoze. Pasiteri, tugiye kubaza ku bibazo ku bikomere by'umuntu. Ese pasiteri, ese igikomere cy'umuntu ni igikomere cy'umuntu ni ugusenyuka k'umubiri, haba inyuma umuntu ashobora kureba cyangwa imbere. Umuntu ashobora gukomereka mu mara ntubibone, ariko afite icyo gikomere. Umuntu ashobora gukora inyuma kuko yavuye amaraso ukabimenya. N'uwo wagize imvune atagize igikomere kigaragara, naco ni igikomere kuko hari igufa ryacikiye imbere cyangwa inyama yangirikiye imbere. Ariko kwangirika k'umubiri uko ariko kose bakwita igikomere. Kwangirika k'umubiri haba mu mutwe, haba mu kirenge, haba mu mugongo. Iyo umubiri wangiritse ari hose ushobora kuvuga ngo uriya muntu afite igikomere. Ashobora kwikubita hasi agakomereka, ashobora gukubitwa na mugenzi we agakomereka. Ariko ico tuzi nuko habaye kwangirika k'umubiri w'umuntu, kandi umuntu ashobora gukomerekera hariho hose. Nuri mu nzu ye aragwa, shobora no kuba ku gitanda wururuka ugasitara, urwara rukavamo rugasimbuka. Nabwo babisoma ngo ugize igikomere. Ni ukwangirika k'umubiri w'umuntu, haba imbere cyangwa haba inyuma. Ese burya hari ubwoko bw'ibikomere bungahe? Muri rusange hari ubwoko bw'ibikomere butatu. Ubwoko bwa mbere nushobora gukomereka ku mubiri ukangirika nk'uko tubisobanuye, ubwo ugacika cyangwa se mu mugongo hagakomereka cyangwa se umutwe ugakomereka, kikagaragarira inyuma kuko wenda wakubiswe cyangwa uko wakoze impanuka cyangwa uko waguye. Icyo ni igikomere kigaragara inyuma. Benshi babyita ibisebe mu biterwa n'uduce dutandukanye. Ni igikomere ariko benshi babyita ngo ibisebe. Hakaba igikomere cyo mu mutima gitewe n'ibiza by'isi umuntu yahuye nabyo. Icyo gikomere gishobora guterwa n'intambara yabaye, n'umuvandimwe witabye wapfuye. Bishobora guterwa n'umuntu wakwambiye amafaranga cyangwa waguhemukiye, mwaragiranye amasezerano.
bigatuma uhagarika umutima. Icyo gikomere gishobora kuva ku bihombo. Abantu benshi baracuruza bagahomba, ugasanga bataye umutwe, bagize ibikomere by'imbere ariko inyuma umubiri ni buzima. Hari ibikomere byo kuhura na deception. Deception ni ukuvuga ngo ni nko guhemukirwa mu buryo umuntu atatekerezaga bumutunguye. Umuntu ashobora guhemukirwa na fiance kuko yamuhaka mwihakanye. Umuntu ashobora gucibwa n'umuryango kubera umuryango utamwemera, akazerera ku isi akagendana ibikomere, ugasanga aragenda ariko ni umusazi. Umuntu ashobora kubura ab'umuryango bose agasigara ari wenyine akagira ibikomere. Ntabwo yakomeretse ku mubiri ariko imbere mu mutima araremerewe kuko hari ibyo abura. Umuntu yabuze icyo ashaka arakomereka. Iyo umuntu atandukanye n'icyo akunda arakomereka. Iyo umuntu abana n'ico yanga arakomereka. Nico kizana impagarara z'imbere mu mutima bitewe n'ibibazo wahuye nabyo byo guhemukirwa igihe kirekire, cyangwa wowe nyine ukihemukira kuko wahisemo nabi. Ibyo bikora imbere ariko umuntu akagaragara ko ahagaze neza ariko yashenjaguritse imbere, yataye umutwe atanabizi, bamwe bakagira ngo ni umusazi. Nabyo ni ibikomere. Hakaba n'ibikomere by'ubwoko bwa gatatu bwo kuremererwa n'ibyaha. Ugahemukira abantu benshi byitwa ibikomere. Nabyo ukiba kenshi byitwa ibikomere. Muri kwa kwiba kwawe ntiwungu cyangwa gahora n'ingaruka z'ibibi wakoze, nabwo ntibigire icyo bikumarira. Nabwo ni ibikomere ariko by'ibyaha. Nta wakwambuye ariko wahemukiye abantu. Wagaritse umutima kubw'umutima nama bw'ibyo wakoze, ibyo wahemukiye abantu, bw'ibyaha. Wasambanye kenshi, wibye kenshi, waroze kenshi, wishe kenshi. Ukaba ufite uko kuremererwa mu mutima kw'ibyaha wakoreye abantu ariko nta gihombo wabigiriyemo wowe. Ubundi ni igihombo kuko ukora icyaha ari igihombo. Ariko wowe nta wakwibye, nta wakuroze, nta wagukubise, ariko kuko wabikoreye abandi ugahora urebereye mu mutima, nabo ukaba ufite ibikomere ariko byo by'ibyaha. Urumva ni ubwoko butatu. Hari iby'inyuma ku mubiri, hari iby'imbere ku mubiri ariko kuko wahuye n'ibiza bikaguhungabanya. Hari n'iby'ibyaha kuko utagendeye mu bushake bw'Imana, ugahemukira Imana kenshi, ugahemukira abantu kenshi. Niko guhemukira Imana, nuvuga ngo waracumeye cyangwa wakoze ibyaha cyangwa wabereye abantu igisitaza, ugahora uhagaritse umutima. Ni igikomere naco. Muri ibyo bikomere ni ibihe bisaba ubwiyunge? Igikomere cy'ubwoko bwa kabiri gisaba ubwiyunge n'abantu. Igikomere cy'ubwoko bwa gatatu gisaba ubwiyunge n'Imana. Icy'ubwoko bwa mbere ni impanuka yabaye. Ntanze urugero rw'ibikomere by'inyuma ku mubiri. Umuntu umwe yavuye i Yerusalemu amanuka aje i Yeriko, ageze mu nzira ahura n'abambuzi, baramukubita, baramunogereza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo baramukomeretsa. Umutambyi ahageze yari yakerewe mu materaniro, aravuga ati aratabarwa n'abandi. Uwo ni pasiteri mbese. Umurewaje mwarimu mu ishuri rya Bibiliya nabigishaga amategeko, nawe arareba aravuga ati uyu muntu yatabarwa, ariko abanyeshuri si nibategereza bakambura. Aragenda. Noneho umusamariya aje, ubwo ni nk'umwisilamu wenda uhageze utari uw'itorero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aramwitegereza, amugirira impuhwe, amupfuka inguma ibikomere, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku matandiko y'indogobe, amujana mu icumbi. Uriya muntu cari igikomere c'umubiri ko zari inkoni. Yari yababaye, yakubiswe n'abambuzi, bamugiriye nabi. Simvuga ibyo bamwirengagije, ahubwo ndi kuvuga ku gikomere. Yari yakomeretse umubiri, akeneye kuja mu bitaro. Icakora umusamariya mwiza amenya aho akwiriye gutabarirwa, amujana mu icumbi, baramuvura, atanga make yari afite. Aravuga ati niyiyongera muzancire kuri fagitire nzayishura, ariko umuntu atabarwe abeho. Ico ni igikomere c'umubiri kigaragara. Mu byakozwe handitswe muri Luka ni igice ca 10:25 kugeza 33, ariko noneho kugeza na 36 kwanza. Noneho mu byakoze ni mu gice ca 16 umurongo waho wa 16 kugeza ku murongo wa 34 havuga ukuntu Paulo na Sila bakubiswe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, barabafata babajugunya mu nzu y'imbohe. Umurinzi w'imbohe abashira mu cumba co hagati, ababohesha imbago, abarindira mu mbago. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, none habaye nijoro Paulo na Sila bararirimba, barafashwa, umwuka wera aramanuka, imbohe zirabumviriza, imbaraga z'Imana ziragaragara.
inzu y'imbohe iranyiganyiga, imfatiro zayo zose, inzugi zirikingura, imbago zose zari mu maguru n'amaboko ziragwa. Ariko umurinzi w'imbohe abonye ko inzu yagiganyiza imiryango ikikingura, agira ubwoba, atekereza ko imbohe zacitse, agira ubwoba uko arisobanura, yari afite inkota. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kindi kirandogura uretse ko napfa batarabimbaza. Agiye kwiyahura, afashe inkota ye agiye kwiyahura, Pawulo avuga ati rekeraho, hagarariraho, twese turahari, ntugire ubwoba, ntiwigirire nabi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aturumbukira mu nzu, azana itabaza, arungurutse mu nzimba asanga kuko bose barahari. Aragenda n'ubwoba bwinshi yikubita imbere ya Pawulo na Sila ati bagabo bene data girente. Baramubwira bati hane, izera umwami Yesu urakizwa n'ab'inzu yawe bose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abajaniwe abuhagira inkumba, bari bakomeretse ku bwerizo nkoni nyinshi. Abajaniwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo abuhagira inguma, arabagaburira, arizera nabo mu rugo rwe bose barakizwa. Izo zari inguma z'umubiri, inguma z'umubiri. Noneho rero ese izo nguma z'umubiri zabasha gukira iyo umuntu agiye mu bitaro? Ariko Imana yikiza byose, kuko igitangaza c'Imana ntaco gisimbuka. N'uwakomeretse n'ukuguru niyo kwaba kwacitse Imana yagusubizaho. Ariko ndavuga kuri ibyo bikomere by'umubiri ko bitandukanye n'ibikomere by'imbere, kuko ba Pawulo bamaze kubakura mu nzu y'imbohe kubera ibitangaza, ijambo ry'Imana rivuga ngo babobora inguma. Ntabwo babomoye inguma kuko bakoze icyaha, ntabwo babomoye ingoma kuko bahagaritse umutima, cyari igihe cy'akarengane, kandi abitorero bari bazi ko bigomba kubaho. Barabomora, babagirira neza. Igikomere ni ikintu gikomeretsa umubiri w'umuntu bikagaragara cyangwa bikabera imbere. N'inzara ndetse yagukomeretsa imbere, akagira urugingo rwangirika ntibimenyekane. Ushobora kurya ibiryo birimo umwanda ntibikomeretse inyuma, ariko bikicurura rwo mu nda cyangwa bikicurwa agasha cyangwa bikica pankreas cyangwa bikica igifu, nabwo ukaba wakomeretse imbere abantu batareba, ariko uri ufite igikomere c'umubiri. Ubwo rero igikomere ca kabiri naco nico gishobora gusaba ubwiyunge noneho, kuko wahemukiye abantu cyangwa baguhemukiye, wakomerekeje bagenzi be cyangwa abakomerekeje, bisaba ubwiyunge hagati y'abantu, bikaba bisaba imbabazi, gusabana imbabazi. Ugasanga mugenzi wawe ukamubwira iyo wamukoreye byose akakubabarira, yashaka akakubera indyarya, ariko ukarokora ubugingo bwawe imbere y'Imana. Ico gihe ni ibikomere bihungabanya umutima, ariko bikorerwa mu mutima w'umuntu. Ibikomere by'ibyaha rero ni ugukora ibyaha bitandukanye, urumva biragaragara, byo birazwi. Urakoze. N'iryari ubwiyunge bw'abahemukiranye budashoboka? Iyo hatari ubushake kuri bombi, umwe ashobora kugira ubushake undi ntagire ubushake, hakaroko kumwe, icyo gihe ubwiyunge ntabwo buba bwashobotse, kuko umwe aba yasigaranye igikomere mu mutima, undi akavuga ati nshaka gukira igikomere, ndamusaba imbabazi. Yaza gusaba imbabazi, wa wundi wakomerekejwe akazimana, wa wundi agakomeza kubura amahoro kuko yimwe imbabazi. Imbere y'Imana agatungana, ariko imbere y'abantu ntatungana kuko yimwe imbabazi. Wa wundi wamwinywe imbabazi nawe ni umunyabyaha, ibyo biragaragara. Nawe ntabwo yabohotse, nawe ari mu mbago y'ibikomere, kuko adashobora kwegera ku nshuti za wa wundi yimye imbabazi. Ugasanga byanze. Ubwiyunge bushoboka iyo abantu babiri bahemukiranye babigizemo ubushake, ariko umwe yabugizemo ubushake undi akamubera indyarya, nta bwiyunge buhaba. Hari igihe bombi badashaka n'ubwiyunge, yaba wahemutse ntamusange, yaba wahemukiwe nawe ntamusange. Ku ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko byanze bikunze wahemutse ari ugomba gusanga wahemukiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'uwahemukiwe nawe yabimenye mbere akabona byamureberera, asanga we uwamuhemukiye. Warampemukiye ndababara, mbabarira. Abandi baravuga bati niteguye kubabarira kubera ari itegeko, none nansange abade sindamusanga. Iyo atamusanze rero uwahemukiwe ni usanga uwahemutse abati mbabarira, none warampemukiye ndakomereka, ubwo udashaka kunsanga je mbabarira mbohoke. Ariko hari abantu bigishijwe ko uwahemukiwe adasaba imbabazi, abo nabo bahora bakomeretse iteka ryose. Iyo abantu babiri babifitemo ubushake birashoboka, iyo abantu babiri bombi batabigiramo ubushake birananirana. Iyo umwe abigizemo ubushake undi ntabigiremo ubushake, nabyo birananirana. Pastor urakoze. Pastor, muri ibyo bikomere byose ni ibihe byazanye Yesu?
icyazanye Yesu ni byose Yesu ashobora gukira umuntu wavunitse imvune y'umubiri. Yesu ashobora gukira umuntu ufite ubwoba bw'amakimbirane yagiragira mugenzi we. Yesu ashobora gukiza umunyabyaha. Ushobora guhagarika umutima kubera ibyakubayeho, nta cyaha wakoze ariko warapfushije, Yesu arabikiza. Ushobora gukomera impanuka yaza ugacika akaboko, umunyamasengesho yaza Yesu yagasubizaho. Ushobora kwica ukabura amahoro, Yesu yakiza uwo mutima. Byose byaramuzanye, ariko ingenzi ni ugukiza abantu ibyaha. Ubundi yaba inkomere z'umubiri gusa ntiyari kuza, ariko kuko yabaye insinzi y'icyaha akanesha urupfu, inkomere z'ibyaha nizo zamukuruye ziramuzana, inkomere z'ibyaha. Bakoze Pastor, ni gute Yesu ashobora gukiza ibikomere by'umubiri? Igitangaza. Umuntu ashobora kugwa agatakaza urugingo, Imana ikarusubiranya. Umuntu ashobora gukomera iki kiguma, uruguma rwabashe no kukwica barusengera rugafatana. Umuntu ashobora gucika akaboko bagasengera kagasubirana. Ni ukuvuga ngo Yesu yakiza n'ibikomere by'umubiri nta kibazo, n'abanyamasengesho. Ariko abantu ntibabigira urwitwazo. Yesu ashobora gukiza uruguma rw'umubiri, ariko n'ibitaro byashizweho kubera inguma z'imibiri. Kuko uriya Musamariya mwiza yamujanye mu bitaro. Ni urugero rero ko n'ibitaro nabyo bishobora gutabara inkomere z'umubiri. Ariko ubuyobe bushobora kuvuga ngo kuko Yesu asengera umuntu urugingo rugasubirana ngo he kugira uja kwa muganga. Ubwo ni ubuyobe. Yesu arakiza, ariko no kwa muganga haremewe. Zo mpamvu igitangaza gisubizaho urugingo. Urakoze. Ese Pastor, ese umuntu utizera yasengewe agakira? Cyane. Ntabwo Yesu yazanywe no gukiza abizera gusa, akiza bose. Ku gitambo cya Kristo ni cya bose. Izo nguma rero n'izo nkomere ziba kuri bose, Yesu akabakiza. Muri Matayo igice cyaho ca 15 umurongo wa 26 turavuga umunyakanani kazi yaje imbere ya Yesu asaka ku mwana we akira. Ariko kuko yari umunyamahanga aza afite ubwoba, kuko yari yibwiye mu mutima ko Yesu yazanywe no gukiza abayuda gusa, aramutakambira ati Yesu nkiriza umwana. Yesu aramusubiza ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa. Ntabwo umunyakanani kazi yarakaye, kuko ryari izina rusangi by'abanyamahanga ko ari imbwa imbere y'abayuda, ahubwo yarabyemeye. Ariko aca bugufi aravuga ati ndabyemera mwami, ariko imbwa nazo zishobora gutoragura ubuvungukira vuye ku meza y'abanyirazo. Yemera ko ari imbwa daboro, ko Yesu atamututse kuko ari izina ry'abanyamahanga. Ikindi aca bugufi yemera ko Yesu ashobora kumugira impuhwe akamukiza nubwo atari umuyuda. Yesu aravuga ngo mugore igendera amahoro, kwizera kwawe bikubere uko ushaka. Yari umunyamahanga, ntabwo yari uwizera. Nura muntu wavajya i Yerusalemu aje, ariko ntabwo birivuga ko yari umurewi cyangwa yari umuyuda. Ntabwo ibivuga, yaravuye Yerusalemu gusa, kandi Yerusalemu yari ituwe n'abantu benshi. Ariko Yesu akiza n'utizera, akamukiza umubiri. Ariko Yesu icyiza cya Yesu nuko ashobora kugukiza umubiri, akakubwira ngo n'ibyaha byawe urabibabariwe. Niho atandukanye n'ikidendeze cy'amazi cyakizaga imibiri gusa ntigikiza ibyaha. Kuko yinjiraga mu kidendeze cy'amazi agasimbukiramo ari umusambanyi, yarabuzamukana akabugumana. Usimbukiyemo ari umujura akabuzamukana akabugumana. Usimbukiyemo ari umurozi akabuzamukana akabugumana. Usimbukiyemo ari umubeshi akabizamukana akabigumana. Ariko uwo Yesu yakizaga yaramubwira ngo igendere mwana wanje, n'ibyaha byawe urabibabariwe. Muri Matayo igice cyaho ca 9 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. N'ibyaha byawe igendere urabibabariwe. Nuvuga ngo utizera ashobora gukira indwara, ariko Yesu yamukiza n'umutima. Igihe kigeze ashobora gukira nta kibazo. Pastor, ni gute umuntu yamenya abafite ibikomere bitewe n'ibibazo by'ubuzima n'ibikomere by'ibyaha? Abantu bafite ibikomere bahungabanijwe n'ubuzima bahora bahagaritse umutima. Akenshi muri psychology uramumenya kuko uramubwira ntiyumve. Ikindi usanga yibagirwa vuba kubera ibibazo byamubayeho, agata umutwe vuba, akagenda yivugisha mu nzira. Buriya hari igihe ushobora kugera mu muhanda w'imodoka mugare ukumvira bivuga ngo arambona, ntabwo arankira, ariko arampemukiye. Yaje kubivuga akaba arebye iruhande akabona nta bantu. Si wowe yabwiraga, ahubwo yataye umutwe bitewe n'ibyo bibazo by'imbere. Ari kwivugisha kuko umutima utari hamwe. Uwo muntu rero yahungabanijwe n'ibiza by'isi, yarahungabanye pe. Baramuhemukira cyangwa aramburananirwa kwishura cyangwa arafungwa zira ubusa. Uwo muntu none hata umutwe. Nizo mpamvu
Yesu yatugiriye neza n'Imana ikatugirira neza ko mu ijuru umubiri ubwiza utazongera kwibuka ibyabaye mu mubiri w'ubutaka kugira ngo twaguhungabana guhagarare iteka ryose. Uwo muntu wahungabajwe n'ibibazo rero yarahemukiwe cyangwa yarahemutse, ariko ibibazo biramuzenguruka. Nuwafashe amafaranga ananirwa kwishura, nuwiciwe abana abura uko yabigenza, abura uko yakwikura ku isi, nuwabuze urubyaro, ni ingumba kandi akeneye umwana. Ngira ngo hana ni urugero rugaragara cyane pe. Yagize ibibazo by'imbere ariko adakomeretse inyuma kubera kubura umwana. Atumutwe mukeba we Penina arabyirura, mukeba we n'abana be n'urubyiruko rwe baba abakobwa n'abahungu bakaza bakamuseka bamuhagaze hejuru ngo mbe uyu ni mugore ki. Agahinda gaturutse kugusekwa kuva kuri mukeba we n'abana ba mukeba we karamuserereza, kandi we yabaga mu rusengero kandi asaba umwana, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo yarari muri rwa ruhande rusabwa gutegereza. Arategereza ntiyava mu rusengero, ariko bikagera igihe abamubonye mu rusengero bakamubaza bati Ana wanyoye ko turi kubona iminwa iri guhubangana ukavugaguzwa nubwo tutari kumvijwe, ariko iminwa yawe ntabwo imeze neza, wanyoye? Baramubajije aravuga ati sinanyoye, n'agahinda kubera kubura urubyaro. Yari yahungabanye cyane, ntabwo akomeretse inyuma, ntabwo ava amaraso, ariko kuko ari kwivugisha ataganira n'umuntu abantu bamubona kugira igikomere imbere. Naho ibikomere by'ibyaha byo birebera ku mbuto z'abo bantu. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo umuntu ari umunyabyaha nyine akora bibi mu bantu bakabibona. Iyo umuntu ari umunyabyaha, nubwo hari abantu baba abanyabyaha bakigira inyangamugayo bakiyumanganya, ariko ntabwo biyumanganya iteka. Timoteyo ya mbere igice cya 5 umurongo waho wa 23 haravuga ngo ibyaha byabamwe bigaragara hakiri kare, n'ibitagaragara hakiri kare ntibishobora guhishwa iteka. Uw'inyangamugayo ari umunyabyaha arahishahisha agapfunyapfunyika, ariko nta muntu wishushanya ku mbuto. Avuga neza, agatanga cyane, akagabura cyane, ariko imbuto z'uwo muntu Yesu muri Matayo 20:7-20 haravuga ngo nyamara muzabamenyera ku mbuto zabo. Yakugirira neza, ariko ikikubwira umuntu wiyumanganya mu kugwa neza ariko ari umugome, nuko arangwa no kurambirwa, akarangwa no kwibagirwa, akarangwa no guhindura imigambi. Kamumenya rero ukavuga uyu muntu ni inkomere y'ibyaha. Uriya wataye umutwe ni inkomere y'imbere y'ibibazo by'imbere byatewe n'ibiza byabaye mu buzima no mu mateka, ariko uyu ni inkomere y'ibyaha. Abantu rero bafite rero ibikomere by'imbere kuko bahemukiwe, bafite ibikomere by'imbere kuko bambuwe, bafite ibikomere by'imbere kuko bafunzwe, bafite ibikomere by'imbere kuko babujijwe uburenganzira. Ibyo byose ni ibikomere. Hari igikomere cyo kuvuka umuntu ari ikiremba abandi bakabyara areba. Bibiliya yemera ko umuntu kubw'umuhamagaro yakwikona, ariko umuntu wavutse ari ikiremba we afite igikomere. Umuntu wakonwe n'abantu afite igikomere. Muri Matayo 19:12 haravuga ngo koko hari inkone zakonwe n'abantu kubw'ibibazo by'amateka n'ingoma z'abami. Hari ibikomere z'abavutse batyo, ariko abikonye kubw'umurimo w'Imana bo nta bikomere bafite. Hari igisubizo cy'umuhamagaro wabo. Ibyo byose ni iki? Ni ibikomere byatuma umuntu yivugisha. Hari n'abategura ubukwe bazi ko bavutse ari ibiremba kuko bari kubaseka, yakora ubukwe akavuga ngo uwo munsi nibwo bamuroze. Ntabwo barahari. Umuntu agategura ubukwe agakundana n'umukobwa akiyita fidele. Nizo mpamvu ntabwo abagatulika bashobora kukugira padiri uri ikiremba. Babanza kukugenzura kugira ngo iyo ministeri utayinjiramo uhunga, utayihungiramo. Udahungira mu gipadiri waravutse uri ikiremba kugira ngo ucika abantu. Babanza kureba kuri muzima, noneho bakaraba ko ari umuhamagaro. Ariko uwo muntu nawe ujarajara akaja mu gipadiri ari ikiremba, wenda bigashoboka nawe arakomeretse kuko yagiyeyo ari kwihisha n'uguhunga, ntabwo ari umuhamagaro. N'uwo w'ikiremba uri mu rugo nawe ukora ubukwe agategura kugira ngo abantu batamuseka,
ubu ko munsi bwabaye akavuga ati bandoze, nawe yarakomeretse, nawe urabimenya. Byatewe n'amateka, byaba ibikomere by'ibyaha byose birabegekana. Abantu bize psychology n'abavuga butumwa bakabivumbura akabitarura. Hari n'umwuka wera ufasha abavuga kozi b'Imana gutarura abantu bafite ibikomere by'ubwoko bwombi. Wa muntu urwaye mu mara ni igikomere c'umubiri, umunyamasengesho yabibona. Wa muntu uhungabanijwe nuko bamwambaye cyangwa nuko yabuze urubyaro, umunyamasengesho yabibona. Wa muntu nawe ufite ibyaha, umunyamasengesho nabyo yabibona. Pastor akoze. Pase niki gituma abantu bamwe bakira ibikomere vuba kurusha abandi? Biterwa nuko no kwakira ibikomere, biterwa nuko umuntu yabyakiriye. Hari uwiyakira vuba, hari n'utiyakira vuba, hari uhungabanywa n'akantu gato, kuko muri psychology abantu bari mu buryo butandukanye. Hari abantu bita ba passionné, hari abantu bita ba colérique, hari abantu bita ba phlegmatique, hari abantu bitwa ba sentimental cyangwa ba sentimentale nyene, hari abantu bitwa ba sangue, hari abantu bitwa ba nerve, hari abantu bitwa ba apathique, hari abantu bitwa ba morphine muri psychology. Abo bantu bose ntabwo bakira ibintu kimwe. Hari abashenjagurika vuba n'akantu gato, hari n'abatagira ico bitaho mu bibazo. Nizo mpamvu ntabwo banganya uburyo bwo kubivamo vuba no kubyikuramo no kubyakira, ntibanganya kuko batari muri typology imwe. Pastor akoze. Pase ese pastor guhisha ibikomere hari ico bifasha cyangwa bituma vyiyongera? Guhisha ibikomere bituma umutwaro uremera, kuko ukubisha niko byitsindagira kandi birakura. Ukubisha birabyara, uko byatuye birakira, ariko ubwihishe birabyara bikiyongera. Kandi iyo bimaze kubyimba bikwibutsa ibindi. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nageragezwa ntakavuge ngo ni Imana imugerageje, ahubwo umuntu ageragezwa bitewe n'ibyo yararikiye bimushukashuka. Bya bindi yararikiye byamushukashuka bikabyigana muri we, byamara kubyigana muri we bikabyara ibyaha. Urumva birakura, iyo bihishwe birakura, birabyigana bigakura. Riko ijambo ry'Imana tubwira muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 13 n'uwa 14, byamara gukura bikabyara icaha. Byabyiganye d'abord, bimaze kubyigana birakura, bimaze gukura bibyara icaha. Caca kimaze kuvuka iyo kitihanywe kibyara urupfu. Pastor, nizihe ngaruka zo gutakira ibikomere? Byaba iby'imbere mu mubiri by'ibibazo wahuye nabyo, iyo utabikize nabyo birakwica, nabyo birica, kuko nturya neza, ntugira apeti, ntiwegera umugore. Urumva byose byanakwica, birakusenya, bikakumara kugeza igihe bikugeza ku rupfu. Ibyaha nabyo bitihanye, ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. N'ibyaha bitihanye nabyo birica, bwo guhungabana k'umutima gutuma n'ingingo z'umubiri zitagenda neza. Pastor akoze. Pastor, ni gute amagambo yavuzwe ashobora gukomeretsa umutima igihe kirekire? Amagambo yavuzwe yakomeretsa umutima igihe kirekire, kuko amagambo ntiyibagirana, kandi hari ibintu bitagaruka mu buzima bwacu iyo bigucitse. Icyambere, amagambo yagucitse ntagaruka, amagambo yagucitse ntagaruka. Icyakabiri, amahirwe yagucitse ntagaruka. Icyagatatu, ubuzima iyo bugucitse ntibugaruka. Nuvuga ngo hari ibintu bigucika ntibigaruke birimo amagambo. Iyo rero ayo magambo igituma adashobora kugaruka ngo akire, nuko uwo wabwiye nabi yabibwiye undi, arabikongeza. Ururimi rurakongeza, rumaze gukongeza rugera henshi. Rugeze henshi, umwe arakubabarira, undi ntiyakubabarira, kuko iyo umuntu agutekereje uko bamuhemukiye, wanga abo bamuhemukiye. Wa undi wahemutse yamusaba imbabazi, babandi babwiwe amakuru bakakomeza bakamwanga. Base niki cyafasha umuntu gutangira urugendo rwo gukira? Tangira urugendo rwo gukira, icyambere yari ibikomere yo mu rwego rwa mbere, uja kwa muganga bakakuvura ugakira. Iyo wakira inyigisho nzima, kuko hari inyigisho ziri hanze zivuga ngo kuja kwa muganga ni icaha, kuko Imana yonyine ikiza, ariko kuja kwa muganga. Kuja kwa muganga ntabwo bitandukanya umuntu no gusenga. Oya, urasenga ugasengera indwara, ukaja no kwa muganga. Igitangaza cyawe utari waja kwa muganga ukacakira kandi ugashima Imana, ariko ikintu kivanga ubwo wasenze turaja kwa muganga ni ubuyobi. Rero intangirira urugendo ni uguja kwa muganga.
icya kabiri c'ibyo mu mutima ni ugusanga baguhemukiye cyangwa bohemukiye, kuko bombi barasangana bitewe nuko bombi baremerewe, niko biri Bibiliya yemera. Uwaguhemukiye araremerewe, n'uwahemukiwe araremerewe. Kandi umusaza umwe witwa Pasiteri Mpyisi yaravuze ngo uwibye n'uwibwe, urenganye n'uwibwe. Tubwumvikana, haravuga ngo uwibye, yaravuze ngo uwibye n'uwibwe. Uw'Imana itabara noneho ninde? Uwahombye n'uwibwe, ariko Imana itabara n'uwuhe? Mpyisi yaravuze ngo uw'Imana itabara n'uwibye, ngo kuko uwibwe azabona ibindi, ariko uwibye ategereje kurimbuka. Pastor, nuwe ruhara rw'inshuti y'umuryango wafasha umuntu gukira? Uruhara inshuti y'umuryango yagira kugira ngo umuntu akiri ibikomere, uyahaba inama z'imiryango zihoraho, nibo bamenya abafite ibibazo. Kandi muri mu muryango kugira umukuru w'umuryango, umuryango waba umuryango uvukamo, umuryango waba itorero, umuryango haba ku kazi, umuryango ryabishira hamwe ukoreramo, koperative yose ni imiryango, ishobora kuba umuyobozi wabyo. Iyo afite ubushobozi rero yawo umuryango aragukiza. Iyo afite ubushobozi ari uwa koperative aragufasha. Iyo afite ubushobozi ari wo ku kazi ukorera aragukiza. Iyo afite ubushobozi yari inzego za leta nawe akaba kuyobora nawe aragukiza. Nyene nazo ni famiye. Nyene ntabwo rero kukiza mu buryo bw'umubiri, ku buryo bw'igikomere. Nyine aragukiza mu buryo nyine bw'ibikomere, kuko akugira inama akawukorera kire dame. Iyo ari pasteur mu itorero akora kire dame, ariko n'abapagani bakora kire dame, kwa kundi bagira inama abantu babafasha gusohoka mu bibazo byabaye, kuko ubwiyunge si ubw'abakristo gusa, nubwo abapagani n'abakristo. Nizo mpamvu n'umupagani nawe yakora kire dame. Pastor, ni ryari umuntu akwiye gushaka ubufasha? Iyo yumva abuze amahoro cyangwa ashaka ubugingo buhoraho, yumvise ubutumwa bwiza, nibwo ashaka ubufasha. Niyo akeneye ubugingo buhoraho cyangwa yumva abuze amahoro muri we bikamuhungabanya, aragenda akegera abantu bakamufasha, kubera yumvise abuze amahoro cyangwa ashaka ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitutababarira abantu ibyaha badukoreye, na Data wo mu ijuru ntazatubabarira. Ariko nitugira ubutwari tukabatanga imbabazi ku bantu baduhemukiye, ngo Data wo mu ijuru nawe azatubabarira. Ni Matayo 6:14-15. Kandi ku murongo wawo wa 9 haravuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe twababariye adukoreye ibyaha, cyangwa se uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ibyo byose ni ibikomere, ariko birakira iyo umuntu agize ubutware agasanga uwamemukiye cyangwa yahemukiye. Pastor akoze. Pastor, niki wakora igihe wumva ibikomere bya kera bigarutse? Iyo ibikomere bya kera bigarutse ku bapagani biragaruka kenshi, ariko iyo umukristo amenye Imana urasenga. Ariko hari n'umupagani nawe ugira inshuti ishobora kumuhumuriza, umurusha imyaka akamusanga cyane umurusha kuba macuwa mu bitekerezo, n'inararibonye y'isi nawe akaguhumuriza akavuga ati tuza. Ese Pastor, hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ko atarakira? Ibintu umuntu ashaka kwimenya akamenya ko atarakira? Umuntu ubwe kwimenya cyangwa kumenya n'abandi, kwimenya ubwawe ubu nahungabanye ntabwo wabirwa ibikurimo, kuko umuntu ngo asiga ikimwirukaho ariko ntawe usiga ikimwirukamo. Nizo mpamvu ibikurimo byo iyo tarakira ubu byikoreye, yakwikora rasi ukabiyoberwa. Pastor akoze. Pastor, hari icyo umuntu yakora kugira ngo adakomereka? Uri kwisi ntako impanuka zihoraho, indwara zihoraho, intambara zihoraho, ntaco wakora kugira ngo udakomereka. Ariko ari ibikomere by'imbere ni ukwishira mu Mana, kuko ijambo ry'Imana muri Petero ya 2 igice cyaho ca mbere umurongo wa 5 haravuga ngo kwizera kwanyu mwongereho kumenya ingeso nziza, urukundo, gukunda bene data, kwihangana. Ibyo byose nimumara kubyuzuza ntabwo muzasitara, ariko kubyuzuza ni urugendo ruhoraho. Nizo mpamvu biba iyo bikikurimo biba bisaba urugendo, inzira. Kurangiza ibikomere ni urugendo, ariko ico wakora kugira ngo udakomereka ntaco uri kwisi, ariko kubana n'Imana bituma wimenya igihe cyose ugahora wihana. Pastor, tugana ku musozo, ese Pastor niyihe nama wagira abantu bafite ibikomere by'ubwo bwoko bwose? Uzi uwo yahemukiye namusange, n'uzi uwamuhemukiye aramusanga.
ni inzira nziza cyane. Niba wibuka ijambo ry'Imana muri Matayo igice cyo ca 5:23 ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro utararigeze ukibukako hari umuntu mwami ufitanye akabazo ko guhemukirana mu buzima ubirishize iruhande umusange ubunumara ugaruka itanga ituro ryawe. Ituro rishobora kuba ari ifaranga, rishobora kuba ari indirimbo, rishobora kuba ari ubuhamya, rishobora kuba ari ijambo ry'Imana uravugira mu rusengero, rishobora kuba ari amashimwe. Ibyo byose babyita ituro. Kubwiriza ni ituro, gusenga ni ituro, kuririmba ni ituro, gutanga cyacube ni ituro. Ibyo byose ni amaturo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo niba ujanye ifaranga ryawe ku gicaniro ukibuka ko hari umuntu mufitanye ibibazo banzu rirambikaho uje gusaba imbabazi ukiranukira mugenzi wawe uzutaye. Niba urabwiriza ukaba ugiye kuja ku ruhimbe banzu usange mugenzi wawe manze mwatunganya mu kiranukiko ko naryo ni ituro. Niba uraririmba banzu usange mugenzi wawe mbere yo kuririmba umusaba imbabazi one uririmbira Imana mu rusengero. Niba urasengera abantu banzu usange mugenzi wawe banze wakiranuka nawe ubone uzusenge mu rusengero. Niba uratanga ubuhamya wateguje banzu usange mugenzi wawe kugira ngo ubwo buhamya bubashe gufasha abantu nawe buguhesha umugisha. Ariko ni wibesha ugatangira ituro ku gikomere nta na kimwe kirakira. Ni imitwari gereka ku yindi yiyongera ku yindi bigahoraho. Ariko nugira ubutwari ugasanga wahemukiye igikomere cyose kirahanagurika mukabyereka Imana. Imana ni nyiri byose, Imana ni idutura imitwaro. Nizo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo 11:28 ngo mwese abarushe n'abaremerewe ni munsange kandi munyigireho kuko nanje nduworoheje namwe murabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kunkorera ntabwo bikomeye biroroshe kandi umutwaro wanje turemereye. Nuwatuye imitwaro na Yesu. Pastor reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana igumugisha. Ushobora ko mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe ushaka gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Tugusaba ukanda like, ukora share cyangwa ukora j'aime cyangwa na partage. Tugusaba ngo ubutumwa nurangiza kubwumva ubuheje inshuti yawe uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasi tukana ku musozo niki wakongeraho? Ndashimira abatukurikira kuri channel ya gusenga everyday bagasangiza ibiganiro bagenzi bacu na bagenzi babo murakoze. Kuri channel ya gusenga everyday abifuza gukurikira ubutumwa bwiza ni 078 669 669 078 669 669 kuri channel ya gusenga everyday murakoze. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane tubabwira ngo mukomeze kwihangana Imana ibahe umugisha. Witeka umva gusenga kwanje utaka kwanje kukugereho gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoro.